Mara bafethu maraz ngimthembe kanje. Bese nizofuna i-album. I thought mina ngizonithola here guys. Aw. Mina bengicabanga ukuthi nizosimela. Mara nifuna i-album. Yabona ukuthi thina nisithathe serious. Bhayi ningasimeli here nama balloon guys, just watch. Oy wani nyana akekho. Mara nifuna strawberry album leli. Bafethu. Support guys. Kanti shariya. Kipa ritswe mo kenya kutsuba. Eshokeri. So no ngathi guys, enhleka nesitsheleni why thina ningasimeli kanti ema-airport Sithi masangena nje abayi 8 9 10 baphethe bomama sure awushaya khona mata zinza kitobo washana asisha Brian boy sinja kama limi crazy boy usakopa imfetha reshoot otherwise masipana the reflector usawara usipanike sipane Brian kwenzakalani ribabantu ne ifonu eish or no man aretse so ke brightness yeah won't Shapara irin. This what? King, li flash, li phone uyawashula. Ke tsere mpya ka iba fit, ba re. Let me crazy. Ula. Yeah, bona no ditso Sure. Yeah. Fast. Sa go khotman laga. Ai, o tshware jwalo boy. Sho khotman, spane pila ne. Ula. super reflector. Sesibuyile kasi manje ugayise ungasha manje. Lokho ayilo sikhipha amazinyo ungasha ke ngoko. Hey, awumela ncane. Yafona makangeni ko. Kia imona. Seqedile bekulayita kuphela ka. Molo mngani wami. Mtshela uyithanda kanjani? Ziphi ichomi zami? Spetis noma kanjani? Ziyasha mngani wami. We are going on. Ako otinya siyekaya. Show what it is. Let's go. Siyekaya. Hey Nsimbi yami kudala ngikukhumbule. I missed my car. Ikabonana gents. King anong Ito salop atal. Ito na nga ang isisotrat. Uyabona? Eish. Njeni angikwazi. Nginishaya inphethele. Akekho noyone ongimele.
ngekhona wanongimele ngadlala istand sokunibonisa imoto yami le hey phela nina ningasuke nithi kanti nithi aringiba mazara abi 30 minutes utla isakhimen sanitizer uyayiqwela ngeke mubona ngithi umuzwa bangena athi hawu libuyile hola mvuleni hola sisibona ama-filter siyenzathi filter nami ngiyakupenda mfethu nami ngiyakupenda baby ngiyakupenda nami ayi wena bona yitsanga filter can you see the filter nyangala nami phela bafethu angisadropa aningimelanga bafethu e-airport nginicelile ukuthi ningimele e-airport ikitsuba royal macala can you see the filter you see the filter it makes everyone to the shine wayibona uSJZ shitra ya thweka wena ha Stule eish ndaba manje izinyo lami lihlepukile lana manje eish kubhlungu angikwazi ukucula You wanna see the filter? Look at the filter. Mntwana kithi, it's the filter. Can you feel it? Guys, why do you keep on asking me bafethu what happened in Namibia? Please ask lo muntu lo obowe promoter guys. I was rich. Yabazi ngeNamibia bafuna freestyle nyana Mr Pin modo mngani wami yeah Giornare con la bicicletta ormai unyakamang konje tsini leyo ngomo unyakamang afoni kimi ngizozani netutuza konje tutuza yipo makasana kasikototho itutuza konje fa saitonya makacha fonya mina ngibuya emakhwayeni braya mawuthe tutuza ngicabanga lele khoya le masimkhonza boba tutuza serenades Mina no. Ay mina malu. Oh trust. no trust. No.
Ngamangala nakusasa sibu. Intanga. Like I'm craving for entok nyam. What's your question, Asanda? Okay, buzani ke. We're showing us something heavy. Mntwana cabanga izinyo lihlephulwe ichepisi. Simple thing, chepisi. Ngiyayizonda ngisayifuna. Where am I? I'm at OR Tsambo. Don't worry, chingwemwe. Legal side, le brand. Wengena phambili angisho kawo. Yo, Ngokudumurabi. ya phela kipa lana mfana asisekho le endaweni eshisayo mfana. Oh, Ekhona. Yo. "7 September, you're really coming to Lesotho." Ka tla bana weso, ka tla go. eta ko na lele. Wana weso. Eta ko ka nnete le tseng ka pele. In and out. Yeah, Tseng ka pele cause re phala ka 4. Yeah, ko Lesotho 4 o'clock we are playing. Ngileke show lena ka thuli da. Ngabhlungu ngabi. Ayithembi le. Umnat ne. Hola. Lesva. Nka se bulele mo go lata ka mose. Ke tlo collaborating hape le Sports Mapum. Anytime. Namanje ngafika endlini re collaborate. Yes. Thank you. Ntate Letsopa. Ke eng Letsopa kipa? Letsopa. Yeah. Letsopa se batho ba tlhanko member wa tshetsang daiden. A ke. As daiden. A ke itse le nna. A se Letsopa. Yini Letsopa e? Ke ba ba se la wet ne ke baya. Ya e smart wa Ba bona. mara ke mo se betsa ke phiko. Kras ku ngwana mmenule ga lena. Sela ya go mmenula ga e ba se. Oh, data ele ya ko planning ke 47 rand. Eh, never. No, e qet go ipo keep man. O rekile ele e di WhatsApp fela wena. Tanko. O ke tsa hamba. A nne le bele go ga tla go. 1.7. Ah, never. Like guys, thina manje siyacabangelana guys. Siniphetele besiniphetele imiphawo. Anislandanga e-airport. Hey, nale moto ma reverse ngisho ngathi le lento mshini uya phambili nemoto. Na dropa, mingawari we. Na dropa. Ah, sa dropa ga abanye go rata airport. Ba spices. The transaction cancel. Please remove your card. Eish. Manje sekumele slide ama-riding. Phela sisemotweni manje. Mimi Yato, what you say?
Tanko. Ba, ja yung jile ta umro ba bjang. Bathi litsupa iClay. Yeah. Wena ubungazi so uyavuka. Yenza sense lento lokhipha lento ayigcobisa labantu. So mabathi clay makes sense. Mali yona ke yona. Yeah, ke ba re ke iClay ya ko Lesotho. Mara ba nyeba o ipotla le yona gore ba ile tsatsa ga yona. Ai. Never you bantshasa eng. Never too. Ke tsere koloi ya mamazala. O tsere koloi ya mamazala re tlhakane ko Zenzu. Ko kai. No pluga, bia ne. So zombies. Amora vida. Ha ke chomi aka minyaka. Thanks, stage. Wetsa mara je. La mi tranteno wa gare. Agla PlayStation. Reso wet. Yeah. Station B. Cause Ke ke so ba ke ta. Braka. Kala matsilo e twaitsi. Tla bona go. Ke tsama ya Ka ka. Johannesburg. No, let's make a mitrant. Yeah, na shapa. It was gonna be easy here to Captain Park. Ai, jo, Captain Park. Kola tlhagiliwa. yeah, Mr. Nation, what you say? Mr. Nation, I want donation. Abona kube sambanga le mota ka tafile kube sifaka la chips e microwave. Ile la pass lelia. Ka ba kanya di chips e microwave. Oh, ela. Yeah, bafethu athi sihlale nebumnyameni kancane sicocene story. Sibambeni ti karata palo yini. Umthandazo. Sibambe umthandazo fast. Sibamba umthandazo kancane. Kalibitso la ntate re tlo dropa le ya bana ba rena ba sa re late mara ra dropa mara ba tla re emela cause a ba re late. Arlata. So, probatsia ka flash. Ya ra ba baizisa nyana. Friday gape ya airport la re khapa or ya. Yeah, choose my ketela. Ngizana bo sister. Ba isa re khapi. A re dropi hape. Am I really coming to Zenzu? No, I'm kidding, eh? Yes, you lala matope, yes, you lala. I wanna say streaming am light. Ma 8 hours, 10 Bo. hours. Le album lifuneka manje. Yabona man ngangitshela the first 5 songs wakule album le. Ngabe ngixola. Rekabo. Eka shaka bed mo tsara mo le mo rawa che. O sala mo computer na mane. Ko mo to ra iri. Re bone the back. Yo ke tse feng yo keeper. Front, okay. Issue. Eish, mara wa bona back hibi anong. Ako. Ina ka iri. Eish, Ahudise mama ahudise snap se bra. asudise and then ahudise le mabili do tsene. Tsingbo. A ke ra stretcher that day. If it was stretcher snap se, obviously le mabitso a close. Yeah. Oh, cholo. Khali Oh, ikhali bamba. Upie. Ngitsetsa senyaka skipa se. Sebasfun. So se sharp komra kwa ano stretchanyana ne. Yeah, se Then stretch. kopili sharp. Kopili sharp ne. Yeah, I think copy is wet. Sabaku live ba apa man. Uya papa. Ejo ya se sharp ne. Ukella ko komra uta o ya o se stretchanyana. Se tlale like komra uta. So obvious. So
manje liyathora ukubuka endlini asiyifakanga emotweni nge-mistake. Akazange ayithathe Keeper. Eno-white dash azange wayikenya emholweni ka-mistake. Ngikela li frustration sinyanga nasi. Faka lesabili. So kule moto akunatshwala. Ramsotra vela ne. Ya ri ejo. Lena wena kumshisa into yomsotra hapa. Mang. Na no sawara kana. Wenzani wena? Zakushaya ngabuhlungu kabi. Buhlungu. Ngilimazi. The car is burning. Which car is burning, bafethu? Whoa. Jesu Christ waseNazareth. Yazi umuntu omdala uqedile masekashwe kanjalo. Oh Nkosi yami. Where am I now? Umpire Ndlels. Stendlelo. Ndlels. Stendlelo Ndlels. Isendleleni ngiyeza. Aningihlangabezeni ngiyeza. Limeke, where is Chico? Chico, but where are you, Brian? Ngili 2000. No, ngili 200. Ngidala kakhulu ne. You want the verse? Laba baseKaSlam sebefuna mina. Angazi kanjani bebefuna ibhiya. Izinto zimnandi ke lova ziye. Khipha imali qala ukusiya. Asiwafuni amagwala. Futhi asiwafuni lamavaka. Anyeke mafiye yari. Yari nyaka hey. Akumelanga bathuka abantu. Uyitona ukuthi ka Joyce shosho. Right, sometimes I know the excited. Noma sana ngiyithe hayi. Awubona kele ku site exciting ngore ke ba. Kae doreti. Ngora sa mi trende. Refresh. Here tsa so one tsa thoma so tra tendreta. Keeper. Are tsi PlayStation then re mi trente re tswe seritso. What's your PlayStation? Wena ya uyitwa rchike fithamso. Ke dijikela byang Keeper. Di ne translate. Wa bona. Ka ke bona Kimberley datu. Mara so tsenne mos. Phela ga mi 30 enough lo. That's why utaki cha, jona ke leso. Nna ke yo show ke bona Kimberley mo body. Ke shapatsa skuma nje. Re tsapa ka body. Naba abanye abantu abakwazi ukuyesowethu bafethu. Itu phela drive mama pramara o. Ka ke dla le khole bya. When am I coming to Cape Town? Hey son, I had to come today, boy. Something happened. Unfortunately. Anchofuneki. Kwenzakele. And now sangisendela dilo tseo ke tlo tempta ke tlo post. Mara ntse boyibona mara. Mara ona hanur mo. Tsantsa spanise phepule one. Phepule one day. Yeah. Boyibona ne? Yeah. Ejo wethi nyaka bile one last thing. Mo mora mo nyaka phepula teng o ile re tshwana le phepula go pila mo stana le. Then I will done. Nina ningathuki nje manibona nje emafonini kuphephula. Mele vele kube phephula. Uphi uGiba sifuna yena. Impilo uzomenzana uGiba mfethu. You look like Skomota. Shame boy. Shame. Okay, Piulwane.
mina ngizoba uye usikomota ayina-flop Yabo. wena ube uphi ulwane ke Miss Melo ndolebuwa ngamanda nga Tshivenda Chimwemwe ungawari wena don't worry ngasilo Don't worry nganex. yebo Chinochi. sikomota wa SA Isalisha wethu wami. Noma singena lapho kumele singesehle ne-security eliwani losibonisa. Kuphi manje? Ahana no. kuphi manje Ngamanje. Mara ke lena le letla ko benjo le. hayi baba Kana le letla ko benjo. Jo ayisipani. Zirwenda. Konje le La rufura lena. konje yipi relokeleng relokeleng niskipe Leza ngiyadropile. anyabazi izokwazi tekula maningi namaningi ama-producer lawa ngaye bafethu sizoyiqeda sesikhulume kakhulu it's enough now it's enough now ngizonibona Zeqeda. yeah.